Chile yem. Mapuzungun meu yem kam em piñekei tañi tukulpayal kiñeche ceulalelo. Tañi chuchu yem reke. Feulata Chile yem fei piña fui tañi feipial ta Chile tañi lael. Fei mechi, fei piñen rupache octubre ka nafian prure kuyen 2019 rupache chupantu. Petu tañi tripanta cherupumeu wurar kunual tañi falta feiti Chile moñilelu ta feichi. Welu faupule ka ayulu am inchin tañi layal feichi Chile. Ka tragun que fuin ka gutram ka que fuin kiñechokin chemu. Tragulelu inchin kimilewal piñelu temuco guarriameu. Tragulu que le fuin tañin pichiken. Gunesua malchem sugu ni rupalen ta feichika pichiken que yun tukual feitachi sugumeu. El akamu Chile yem chuyui tañi trapumal com feichique sugu tain ayel ni rupayal. Katañi acentuñal kiñe paremu fentrem mañum huelin meu. Feiti Centro Cultural cheu tain traumum gutram kakunual sugu. Turpu colotungelai huelu peñel fali filke nutramkan meu, serigrafía meu que acentun meu. Chile yem chuyui mapuzungun meu, walmapu meu. Tañi narum sugugeal katañi wiñol tungeal tain niefel. Feyen tukein ka wirar kein tain allin tañi falta Chile.